Keun ulama anu iblis si kurang royang pewiwe anu adam malam urom anu yang pun nama khandab yang kedua nan wilhadon demayang keleh dalam buram dema kepenan awarun anu kelima nan wasanan kenam dabarun pambekenang yang ketujuh nanda Simon anu kelapanan maktunon anu si kureng abyazunan si kandabun yang pewiweh lam sembahyang yang peguri kenawa kedeji pepandang si wilhanan yang pewiweh ba'mesuci bantamano ya sembahyang najis lagi si zalambur yang pebeda jauh pekan ji pebangkit yo mesulin sumpah sajan si awarun yang pebangkit yo mezina ji pro ke yang jiu menging agam daram si wasanan yang ke syaitan pebran ulebe kabeda tengah desengam dilem si da Simon yang tambahkan nyan bismillah tak makan minum wate pintu tak paham si tabaron yang yu gata pegadaba katinggailon kata bungkai tengku si matunan yang yu pegang khabar sulit yang hana-hana yu benar yu pesabit si abyadun yang ke syaitan orang alim ji pekra-kra jiu kisabang boda zalim dengan ibadah sangat khusyuk wahai polim dekalaju iblis badu dijak pekim jiu sengap babur karuha yang lain ji peanggo babut nalagahan jedahan tim ji perupa sang syurga tingkat manyang akhir masa jad binasa iblis senang beingan-ingan dum getanya wahai muslim bandum kenang dipe iblis ban jin
Han pu pegang anggap mudah hai ia khawan jarang jitat baji pegang iblis syaitan. Dan melindung ni ba Allah sifat Rahman, selamat iman ni ba iblis yang kerajam. Na'udzu billahi min zalik wa tayujakan wa mate dum getanyo selaman iman. Ken ulama ada iblis si kurang yang pewiwe anu Adam malam urang. Anak yang bernama Khandab yang kedua nan Wilhanon demayang kelen dalam buram. Dema kepernan awaron anak kelima nan wasanan kenang tabarun pambekenang. Yang ketujuh nanda Simon anak kelapanan maktunan anak si kureng abyazuna.